good morning. Naan isip ko kamay murag hinsinaw akong buna aning natungod po ta sa musamo taga upaw aning kalaki ano. Mga igsoon, piskay kayong pamalandungan ang ebanghelyo karon. Tawod kay dako kini og koneksyon sa atong kinabuhi. Unya na ay linya dinhi nga diin maka-connect og maka-relate kita og naining lispa. Daghan sa mga tinunan ni Jesus nakadungog ni ini og miingon. Lisod dawato na yung pagtulun-ana. Lisod nga pagtulun-an. Nagidugangan dinhi tungod ni ini daghan nila ang mibiya o wa na mukuyog niya. Ma-allergic man ta makadungog tagpo nga lisod. Di ba kay og may kadungog ni tagpo nga lisod tanan na. Murag lisod ang kinabuhi, lisod ang pamugas, lisod ang pangwarta, lisod ang trabaho, lisod ang relasyon, lisod ang kalibutan. Pero nga man kaha nga nakaingon man ang mga tinunan katong nahingbidya ni Jesus nga lisura ba ning dawato ning pagtulunan. Mao man ilang katubi tong hiingon na Ginoong ako ang pan o ako ang matuod nga pan ang mukaon ako mabuhi mukaon sa akong unod o moinom sa akong dugo makaangkon og kinabuhing dayon. Ingon ang mga tinunan lisura po na. Mayag ta, di ta mukuzog ani. Di na ta mukuzog aning Jesus. Lisod na iyang pagtulunan. Lisod tinuod. Kabantay mo, og musunod sa takanunay sa Ginoong Jesus, o gusto kitang mahilangit, lisod, sundon iyang mga pagtulunan. Nganong lisod man? Lisod tungod kay ang mga pagtulunan o mga balaod nga diin gitawag kita pagsunod sa Ginoo sa makadaghang higayon og sa managlahing paagi di man musibo og sukwahi sa unsay giingon sa kalibutan. Tagaan ta mog mga example aron makasabot mo ug unsay buti pasabot ni ang lisod kaayo ang dawaton ang pagtulunan sa Ginoo. Pananglitan, example. Ang Ginoo nagiingon nato nga higugmaa ang imong kaaway. Love your enemies. Mo man gitudlo sa Ginoo pag-ampo mo sa mga tawo nga nanghimaraot ninyo. Nga sa may giingon sa kalibutan. Sa may giingon sa kalibutan og naa kay kontra ipabarang. Dako di pareho no. Ingon na Ginoo love your enemies. Ipabarang na man Pero mahuman ang tanan. Di magatakdo. Ingon na Ginoo higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. So sigugmaa imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Diyan na imong ugangan din mo ikasinabot. Sao man nimo paghigugma. Nga taguan po tong bugas. Taguan po tong dilata. Kay dako po kaon ni binajiha. Ano? Nabito uban mo yung sos, Pader, tihika dyan yung kaugangan, tihika dyan is mama, Pader, oy, Ginoo ko, Pader, magpalit og sitsaron, sos muna dyan, mopalit og sitsaron, nga kanang sitsaron, nga kagumkom, inigabot sa amo, ihomo, pagtubig, o sa kanon, kayong mupaka, madunggan sa mga bata, aron mahadlok og makakaon ng mga bata, ano? Sa may porma og sitsaron, ihomo og tubig, di ba luod na kajong kanon? Lisod ang pagtulunan sa Ginoo og sundon nato pero kinahanglan mang sundon. Another example aron masabtan pa jud nato. Di ba ingon Ginoo nga lakaw kamo og pagdaghan sa kalibutan. Go to the world and multiply. Aron mosanay ang tao. Ingon mo po kalibutan, sos kanang daghang anak mo na makapobre nimo. Muna palaygit. Paggamit o contraceptives, pag-pills, pag-ayude, pag-kondom, pagpa-inject o kanang na-injection o di ka mga anak.
Kay ug mga anak ka, mo na makaingon di ka makalakaw, madaot imong figure, mayat-yat imong beauty. Unya mahal pa jud ang gatas. So di sibo no? Ang pagtulunan sa Dios makasumpaki sa pagtulunan sa kalibutan. Unya sa kalibutan, hayahay tong kwartahan, hayahay tong dakog juta, hayahay tong dakog sweldo, hayahay tong gamhanan kay mauni mga tao nga sikat. Mo man ang standard sa kalibutan. Sa may gingon sa Ginoo, bulahan tong mga kabos. Sos di na pud sibo. Yung sa unsa man paagi na bulahan ning wa ikabayad og utang. Sa unsa man paagi na bulahan ning wa kabayad og pistahay og bundakay. Ngamo na kaing wa mabahin ang imong susyo. Di makatakdo. Ingana ang pagtulunan sa Ginoo. Mo ni ingon ang mga tao, lisura man na iyang pagtulunan. Unsa ingon ang Ginoo, kamong nahibilin, nakapabugnaw ba ni ninyo? Ingon pa dyan ang Ginoo, sa saman, mobiya ba po mo nako? Ingon bitang ingatag og hagit ang Ginoong Hesus. Unya piskay ang tubag ni San Pedro sa Ebanghelyo karon. Ginoo, asa mamipadong? Naani mo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing dayon ug hintuo mi nga ikaw mo ang balaan nga Dios. Piskay ang tubag ni San Pedro no? Kanaon ta pod ang ato nga matngunan. Kay bawat nga lisod ang kinabuhi. Kay bawat nga lisod sundon ang pagtulunan sa Ginoong Hesus. Kay bawat nga lisod ang relasyon ug maayo nga pagtinagdanay, lisod kining i-maintain. Kay numdum bitaw ko sa dayo sa ka istorya, nawali na ni nako. Ya, di atuloy ito isa ka magtiayon nga labing sila kaadyo unsa ga celebrate sila silver wedding anniversary mo to nakahukom sila nga ato mag silver wedding sa Israel sa Hulilan aron lami ang ilahang morabag pag-celebrate sa ilang 25 ka tuig nga kaminyoon pero gasabot sila nga sila rang duha wa di mo angay agbana nga magkuzog to isang ugangan ang inahan silang asawa kay sa nininguha pa siya silang asawa wa man siya sugta kay balinguhot man po no. Motong nangat lukat silang ticket so nasakpan magilang ticket sa isang ugangan inahan sa isang asawa sukog yung asawa isang ugangan ng gano'n di man ko nito pakujuga ko adyo na mo magsusuroy wa ko'y labot so wala siya ganahe kay tulo naman sila naman tatong duha magtiadyon pag-abot sa Hulilan kay na stroke mag isang ugangan namatay di ingon dito anhin na nga ilubong ayon nagdadaas Pilipinas suko dito agatong laki agbana dadon sa nahon yung ugangan sa Pilipinas kay kaybaw ra ba kog na ay mamatay dinhi sa Hulilan mabuhi ra ba ini ikatulo ka adlaw ang Ginoong Hesus bitaw na matay dinhi nabuhi pa ikatulong adlaw dadon ni ugangan sa Pilipinas aron di na jud ni mabuhi lisod ang pagtulunan sa Ginoo lisod ang pagda sa kinabuhi nga magtiayon mo bitaw nga sa second reading kabantay mo sa ikaduhang pagbasa pahimangno sa mga minjo. Ya, kabantay mo. Pahimangno ni San Pablo nga to sa mga minyo kay kahibaw si San Pablo nga kamo mga minyo di basta-basta na inyong kinabuhi. Sa may giingon dinhi mga bana gitagsa-tagsa niya. Mga bana higugma ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan. Unya sa taas nga version ani ingon na pod nga mga asawa sa tuig ingon mga asawa laparuha ba ito inyong bana o sa tugingon mga asawa pag masinugtanon kamo sa inyong bana na mga anak ayaw ninyo pasuka ang inyong mga ginikanan sa taas ani nga version lisod ni mga butanga pero pagtulunan man sa Ginoo tanan lisod ang pagsunod sa Ginoo mo nga katong uban nabugnaw hinglakaw. Bisan unsa nga kinabuhi. Ang musod og seminaryo magpari lisod. Moagi ka og lisod nga pagtulunan. Mabitaw kang kini og kanang musod seminaryo og makagwanta paraghan mang pari. Pero tungod kay daghang kagalisdanan og lisod nga mga pagtulunan nga agian, pila ra bay mapari gamay ra kanunay gyapon kuwang og pari.
Kay muagi ko kag napo katuig nga pag-eskwela. Unya ug ato naka-seminaryo una sa tanan di ka kabuot og sudan. Labi na itong mga arang-arag pagkabutan nga pili ag sudan iabot seminaryo di na magsilbi. Kay sa una sa among panahon sa gadam-o patong tulingan uso bitaw sa una dahil makahubog bitaw tulingan nga hapit ipanghatag. Tulingan man kanunay. Ini kabuntag inon-on tulingan. Ini kauto piniritong tulingan. Ini kahapon sinugbang tulingan. Ug masabuntag tinap-an nga tulingan. Ini kauto pansit nga tulingan. Ini kagabi bula-bula nga tulingan. Kay jawat pod lagi makadaginot pintaon ato seminaryo. Muna usa idikuan nimo si musingot bahong pirit, no? Bahong pirit. Nakinahanglan ka mo agwanta sa lisod nga pagtulunan sa kinabuhi. Kaya nung bitaw ito ato, upat naman may kabuk sa usa ka lamisa. Unya bahin magsudan ato. Og itlog, upat na pag kabuk itlog sa usa ka lamisa mo na magampo kung sa unang hilanta na akong classmate. Kag magampo nga og maghilanta na akong classmate, ikaw may makakaon sa isang bahin. Iyan na. Pero kinahanglan ka mo agwanta. Mo nga dinhi sa Ebanghelyo karon, kining pangutana sa Ginoong Hesukristo yang giingnan ng mga apostoles unsa kamo? Mulakaw pud mo. Mubija po mo nako. Piskay o kitang tanan mo tubag tani ini og parehas ni San Pedro. Ginoo, liminister man ko. Asa mo ko padong og muundang ko sa akong pagkaliminister. Ginoo, samtang buhi pa ko, wa pa ko angu-anguha, padadyon ko pagkaliminister. Kay naan nimo ang mapong sa kinabuhing dayon. Ginoo, choir man ko. Asa mo ko padong og wa ka. Samtang wa pa kumawad igtingog, padazon ko kumukanta alang sa simbahan. Ginoo, minjo man ko. Asa mo ko padong o bijaan ako akong asawa o talikdan ako akong bana. Anha na ko mangitag lain Ginoo kog ahong pares to ana sa abaka o sa sambag. Kay mo man dinhi, ingon Ginoo nakapabugnaw ba ni ninyo ning lisod nga pagtulunan? Paningkamot nga di ta mabugnaw. Paningkamot nga di ta pareha ning ubang mga tinunan sa ebanghelyo karon nga hinglakaw o hingbija. Lisod na nga pagtulunan. Paningkamot nga maparihas ta ni San Pedro nga muingo Ginoo, wa mi kapaingnan og mobija minimo. Paningkamot nga di ta mabugnaw. Kay usahay daghan ang panahon nga mabugnaw. Nabitaw joke sa Tagalog kanang word nga asawa. Bao sa Tagalog kanang asawa kay mura man pwede bana ting asawa, pwede bana pwede asawa. Pag kana kunong asawa, mato pa primerong tuig sa maong joke. Lami pa na, kompleto pa asawa. Pipila ka tuig, kuhaan na sa may mabilin. Sawa na, sawa na kuno. Napila ka tuig na pod ang mulabay, kuhaan na pog sa nabilin, awa, Muna kaluoy na lamay nahibilin, Muna mudugo sa akong asawa pader kay luoy pod, pastilan. Mudugo sa akong bana pader kay luoy pod. Hindi nakakahinumdum ang tiazon baday mo. Padayon, ayaw kabugnaw. Kay ingon o Ginoo karon, nakapabugnaw ba ni ninyo? Padayon. Ang kainit sa pagtuo o ang pagdawat sa lisod nga pagtulunan sa Ginoo, maunay makapalangit o maupunay makapasantos natong tanan. So padayon ta, taliwa sa lisod nga pagtulunan nga gihatag kanato sa Ginoo. Praise the Lord. Awito nato, adayigo nato ang Dios sa kamasipang pakpak.